Раԥхьаӡа економикеи азиндырыр институт еиҿкаатәуп ҳәа зыԥхьаӡаны азҵаара иалацәажәахьан ҩнызқьи хәба-шықәсазы. Аԥсны анаукақәа ракадемиа иадны аинститут еиҿкаан ҩнызқьи жәаф-шықәсазы. Иахьа имҩаԥгаз асеминар аҿы ирылацәажәан Аԥсны аусҭкылаҩцәа ацхыраара рыҭара, ауааԥсыра усурҭа ҭыԥла реиқәыршәара, аусҭкылаҩцәа ашәҟәырҭагалара, иара убас ҳҳәынҭқарра економика ашьҭыхра иацхраауа азҵаарақәа жәпакы. Дасу ражәахәқәа рҿы рзааҭгылеит аусҭкылаҩцәеи аҳәынҭқарреи русеицура аихтәразы мҩақәас ирбо. Ҳара ҳазҿу азҵаарақәа институт ҿыц еиҿыркааҟан иазкуп аекономикеи азинҭҵаареи русқәа. Убри зегьы-зегьы ҳҳәынҭқаррахь ирыдаҳгаларц ҳгәы иҭоуп. Насгьы убри ажәлар рыхәра ҟаҳҵарц азыҳәан, ааглыхраҿы аус зуа ирыхәарц азыҳәан, конкретла ишьақәыргыланы, ашәҟәқәа еиқәыршәаны аҳәынҭқарреи ахада иахь идәықәҳҵоит. Заур Шьалашьаа иҳәеит, аҳәынҭқарра аҟынтәи ацхыраара шрыҭатәу ақалақь аҿы иҟоу рымацара ракәымкәа ақыҭақәеи араионқәа рҿы инхо аусҭкылаҩцәагьы. Абас еизааигәақәа ақыҭақәа еидкыланы наплакык џьара аус ахьыруша, убра иаадрыхуа ауҭрҭыхома, ашәырома, убраҵәҟьа еизганы мадкыларҭақәагьы еиҿкааны, нас абри акурорт ҭыԥқәа ҳамоуп ирацәаны имаҷымкәа туристцәа хьаауа, убрагьы инаган ирҭиуа, убас иҟоу наплакәа хәыҷ-маҷқәак аҭахуп. Убри ажәлар аус руеит, иахьа хар рымамкәа акрыҭиуеит, ак аархәоит, аха џьаргьы шәҟәык ирбаӡам. Аҳәынҭқаррахь иӷәӷәаны иршәааит, иахьагьы азҵаарақәа гылаӡам, аха убасгьы акалоумгало иҟалар, мамзаргьы аиуристтә статус рмоур, наҟ-наҟ иахьа зықәра атәанчарахь имнеица ирацәаҩны иҳамоуп Аԥсны жәлар, убырҭ аннеилак ирыдгылоит, уабыкәыз аус ахьууа шаҟа мааҭуауаза, иарбан улафхәыс иумаз убри аҟынтә лоуп ишыҟало абри атәанчахәы. Аԥсны економика министр ихаҭыԥуаҩ Баҭал Ҭарба иажәахә аҿы дазааҭгылеит аинвестициатә климат ашьақәгылараҿы аҳәынҭқарра иааннакыло аҭыԥ. Аекономикеи азинхьчареи ринститут инанагӡо аусқәа ахаҵгылара рыҭаны иҟарҵо апроектқәа аҳәынҭқарра аҟынтәи ахьынӡалшала афинансхыраара ахҭалоит иҳәеит иара. Хотелось бы, чтобы те структуры, которые сегодня существуют, это и Абхазский госуниверситет, и Центр стратегических исследований, образованный недавно Институт экономики и права, принимали более активное участие в формировании государственной политики в сфере экономики, подкрепляли какие-то исследования и государственные проекты в этой сфере своими наработками, и мы к этому, безусловно, готовы. Аекономика азиндырыр институт аусзуҩцәа аҳәынҭқарреи аусҭкылаҩцәа реизааигәатәразы мҩақәас ирбо алхны наукала иҭырҵаауеит. Иҿиоу аҳәынҭқаррақәа рҿы ари аус ишазнеиуа гәаҭаны еиҿҳарԥшуеит. Ҳазну аамҭазы ирацәоуп документла еиқәҳаршәахьоу апроектқәа. Урҭ зегьы рынагӡаразы аус рыдулара ҳаҿуп иҳәеит Заур Шьалашьаа. Дениза Гергиев, Роберт Ламия, Аԥсуа телехәаԥшра.